Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka klam gobet kat khandai ka Tersat Area Sports Association kalayo ban penlong biang ya kalempung yelekai football menta usnem hapo madan football jong kasnong kerpei kabadan harum jong kasnong Tersat haka khan rew tarik uyayong hakani kasngi ladon rengkat lang uba lambor malnyang kum u kongsan harengkat UMDC kathan ubalong ru kum usong konor ka KHADC uba lamprang bla kum usumbut kongsan Haringkat ka jingdan langki dikot nanggit kam ka Tersat Area Sports Association ki kenhun seng jong ka KSU Tersat Circle, HYC Tersat Circle, bat ka FKJGP Tersat Circle, lembat ki rang bak senong jong ka dong ka than Tersat. Ha ka jing sedang jong ka lempung ka put bernei ka lakhor ya ka jingjom hadian bakala la ban penlem no ya ka wat lengkin FC dalai gol lagawe. Ya kini la thep do ubek harshi yeng leng ba ka penalty ha ka minute basan pho. Kumju uwan ri lang lengkhoy hak minit ka bahan re ar bat upen shai lang ki wanyang hak minit ka bahan re khandai katban nakawa lengkin FC la thep shigol da uda minit renja hak minit ka bahan yo phonyo kaji tu bapa ublei trai om chim nei no yaki lei kan mangwan kapor man beki outre sepram lai sport kaji kiu habon kilian tenget ba kadega sapra kadega Tersat Area Sport Association kana kiu saprang bat kadang la balei kam di ba bu kan baba bu ki benta hoi ne sultanat nomor kaji yai cepat ba ya kam baba joki mensual di pelongi program ai madan ibarat bah Aba dari lamba ita jaga ba amren mod lang report ila sa swat kisnam but kisnam dia ban pelong program tai kalong gejing gerku ban ngaru nga hari por nga salib rai ka jing ai kumlei ba amren I ban lamba jogi jiglom sim ji ila coba yang tasa ban pelong gejing la ka yang tepo madan di menta namar bo mene daji sini apa kanam joka kila Poi ada bahasa kertai bila ai sobha yang jika berbiang bah ban pelong badan tiene ke patbet perbiang andai hadu mentar da aga kaman tikeden lembaga bagi pelong ni program uji sedang hari ngasi hari Ramadan dengan nombor ketiga mo batai football kadai ka fiat bah andai batai kadai players bar kajing pelong ini ka tournament kamdai tak kata adong si bentaru banyo e kendu ton si paramajan marpa prathan bahwa aji sojan katam ni kaji kedua lagi WP roji musim dari ketiak lang hebon dibentah tengah musim cibun idan ani poin kongsan ibalong uway naki kinonong di department jojala Meghalaya bercakap jabat wan lemba kami beron jongi te ngayathu kata usinyang benai jone ka association di kongsan beron sobha phiruken ya saidlem bagi badai po soka jela banai ka support yakni ka Tersat Area Sport Association bangan kiu seprang bat kubaglong mentari managing siang dan jar ke ban kerja lan ya kiwe ki association guna napo selong te bebon ki no ki tim ki
Iba afir balik tasa kumta kalau gaji kai baji hu habon ki bertata ni te magniat on Singapore te to ngar komedisi majulong berbor ai bor balik jonga jinga jonga dekat bat kini salah penyak jokta. Kidon arjat ki football, kidon arjat ki sports. Kau gede ka sports kebangawan hapo kani gejaka. Ke football tournament, bat kidon kau pat ke sports keba mangingil akay. Haga sports jongi ubah nyo fusnam ru udang ilakay. May kumno ba? Haga sports yung pipat kamot la kumno life usan snam lahaban retired. Pat habangayang hagani kapor. Habangawan sini kamot kadon kam ya kinongelam ba ngimday ban susakut tang hapo ka konsusila jong hanrei ban leg ay mensim ya ki kon samla ki badan hapo gani kabri nyotrap nyoskum ban peni kador khmat jongi banong sepi ba mangi kun kinongelam ngihap ban pensat ban pensnga ni ginong penyat ban pensingan nagbanta ki club bopher but habang iwan hagidogino ki tournament lang iwan hagi sports meet ki bopher bunsin ngiyos ngaw ya kijingot lagang imwan kamot ngimtut habang iwan kamot ngitut but habang awan mentaro nga tip siyay ba katasa kabun kadon sipon gijing hagaba filayat ho bangina don ya ka jakay lakay kapapilang sudah banthit handoy pinsudan tang kajaka klam bahat kanlong sino kan hapan bahagin tingalayo ya gani ka memorandum kaba ilaay day president ba Philan Star Rani ya ba ilapan slow ba sobha ban yarap ban penpetlam hagani ka penta bat nga syukwa ban ong ifi hagani ka por yaga ba ibaba lamprang bala ilapan slow mentan ban ya raplam nagbenta ka jinge kaba piyagando bat kaway ka mga kwa ban ong kaba sosi ba bonsin ki memorandum giba ki ay kisukot no tang hapo kapla jong tu kali kepagisyong